Ni muvyamo na Benjamin Mwaka nestukita kwa kuwasei maskulu wa musingi wa dhua uloi wadi ya Kimanga Usombe Kitui East ni maovinga na mabetangasia nasio mailiana na utongoi wa mwalimu munene palame mwenda ebetange skulu niu ase ya alamena udhatu munene meteta kanabethi na utume imudhuku ilobia asia skulu o na manyuwa kwithwa matekwe kanesa mitianini ya KCPE pala mutianini wa mwaka muvetu mumanyo wambe unakwati Max Mana eli miongo dhandatu na nyanya na wamuthia o kila na Max miongo ena Onesmus Salo no bikie na yuno kutweleza. Mwalimu munene wa skulu wa dhua ulawe Kimanga wodini ya Sombe ni wakuthulwa ni asima skulu usu na alamena dhatu na kuvinka skulu usu kwa vindete skane kumana kila maweta vethito na otomi mudhuku ilovia sea skulu uu na manyua kwithia matekwe kanesa metianini ya klasi cha nyanya vala mutianini muvitu wa klasi cha nyanya mumanyua wambeo na akwatia Max Mana ele miongo dhandatu na nyanya na wamuthia anakwata Max miongo ena kindu kila chongeleto dhatu kuyasi vala masembethia mwalimu usu kiokone cha umundi na kuveta amanyua mokuma skulu ni usu akwata muzi wa skulu ya dhua ithire nguruma kiyo bala wiwe ruto nundu thiro no takuye ukorutethie pamwe na nene magitsomo nundu thiro thinire tukagwa bagire baba tia wandi atu kweta walimu ni kweta walimu ala manuta ni kweta walimu ala matumba andu na matumba ithiro yaria kwa malombe we bala wini na kwiya numire Kimanga urutethie nundu thiro ina thina pio walimu no ogie Kimanga na arwita ndia na jari akili na mwende ngo kwa kwe alimu akwe jana tiro mwitage bwana jana jago titake kwa jicho koneka jana metheka tuthina magende malombe na itho no kwenda munene wake tama ni kwithi thire mwana go itho no ri Kenya ri niba ni thina mwingi pio na nyindia koma muthenya ruta na gutakwana nenda undethira tuona ndukana ka kwa kana tereana ndiye tane tumbiaba agwiro bane magiti bata bikiteana kweli rutete ndia ithu ndo kwenda watethio muka murutethi na mere murutethi murabitwe Kenya batu thiba nituthina na twikwenda alimu kwete walimu makwetwa alimu ne mambo tondu alimu mathuka kwetwete wagutu kwetwe kithekani kibana twi Kenya asi ametula muti mwalimu nene kwa kwithia ata makonase maundu ni ma skulu u kwa kila maweta skulu u ndwethitwe na nzama ona imwe ya bunenanisia maundu ma kisomo na wende wa skulu u nyera ni muzei wa skulu ino ndi ambako tikalakana kwa kani kagizo me skulu tofa pomweli nikwethia mazungu ala manogie mana mbeneze na chulo ikitumi chambe chakele na alimu kwa kamanywete skulu ni chakatatu otomo imodhoku wa mbeza cia skulu chakana skulu ilo ndenzama ya skulu na keuno cho charuma tebinga skulu ilo asi amenda mwalimu so abetangu kuma skulu ni usono kana kutunga amanyiwa mo yeta tu yathima thua ni twanwa na twana cia ni maundwala mawetwa ni ndongo isiaba ile itongo ya skulu ino ndongo ya skulu zingwa mugwa wa skulu yo na maundu mabama skulu mega wani mwalimu eweka na tewa na skulu ya mwalimu eweka skulu tete ni ya mwalimu na muzei na kana kuije nundu jana tunatio mwalimu nwete naga mwalimu ulogwa headmaster ndatikeno nitamu malukia na eno kaya kathumwe na serikali nitamwisuba na nne makisomo tamukuja na tunene nutu na munenga mathangu tina mwe tutethi yukiko getu kuna wanitu tomalamu note kuna nundu ayu tune ubizini na tunanena tandu ima na tunajenda tuinitele kimugo lakini ije kubika tumalu chekao ulata alea nino mwatu malu chekao na makisomo kuni tomukuja nono baingomo utapitatia kana baingomo ndotekea tweka nina enu na mwitu mandi ya mwalimu onge mutuete ende komanda athie madhua ne malea hane mama mondo alasi amanenganite na makwenda mathini kiwembe wa kutunga amanyuamo chambene mawithulu kwa masio skulu ni u ona kwithi lasi ya skulu une muisio munene kwa amanyua balanguta si lasi itembokite na kiala kwenda kuvalukila amanyua hingi asiyani maweta kumana kwithi amanyua methi tomatekwe kanesa mutiani ni kumanita mawithulu kwa matema sio vala maweta tomi wilo vya siya skulu u itomeka kwanzili itailite ona kwithi ane vinda yasa skulu u ikalite fate maindeo asi ana alama vinga skulu uyu menda ungami wa kisomo wike skulu ni una kwethukise kiyocho balama mwenda mwalimu nene wa skulu uwa vetangwa neo kana kutunga amanyua mo skulu ni komanda runenje thina byo na twika mwana leke Kimanga
Ethia kindu kimanga ukomanda watia nako kana mutikali ote. Ni uthatu wa asima skulu wa musingi wa Thua ula wisombe vala mavinga skulu ona kukuthwa mwalimu munene kwa kila maweta ungami wa skulu o withite utambaikite mauthiuluko ma manyona kutuma manyo mateka nesaro tumi wilovia cia skulu o dilivota bilingwa mavoko ma skulu wa musingi wa Thua ula wisombe kitui cha umilone wa Suava kauntini ya Kitui. Ni Onesmus Chalo.